кайра көйөргөнүнө турабыз да. Азыр бүгүн эртең жоспарлоо кылып ара үйлөрүндө жатыш керек да, кайтарыш керек. Силер мына бора чыган менен бизге ким бора? Кайтарыш керек үйлөрүнө, эмнеге жүрөт бул жерде? Айтса карантинде азыр баардыгы көйөрүп атасың. Каяка кетип да, дагы бирөөнү бар бир жер контакт болот да. Каяка барасыңар, отурбайсыңар карантин, башкалар жок, жүрөсүңөр, кыргызбайлар. Отурбайсыңар, үйүңөргө жатпайсыңар беле. Үйгө баратасыңар. Жаткыла да бир жерде, карантинде. Каяка кетип атасыңар? Мына карачы түшчү бери, түшчү. Каяка мына балдарды алып каяка кетип атасыңар? Каерде үйүң? Каерде? Не жыргап, не жүрөсүңөр? Карантинде отурбайсыңарбы? Жаш балдарыңарды алып алып туруп. Не, мына барды элди кыйнап туттуңар силер. Азыр өткөзбөй койсок эмне кыласың? Каяка барып жатасың? Уялбайсыңарбы? Жатпайсыңарбы үйүңөрдө? Майрам болуп атабы силерге. Барды топтолуп алып туруп жүрөсүңөр мынтип. İçine girgizmeyiz hazır bunlar. Mına kayakta var. Kirpişli kurgu oydan koyuyor. Açsın maşını. Tokta. Kayaka getip basınlar. Ne var oştu? Adamlar var. Ayaktan geltasınlar. Ayalım geldi. Mınanda şagırabay gelse özün gelbeysin. Bardın kıynap trassada jırgap жүрөсүң. Отургула да үйүңөрдө. Карантин болуп атпайбы? Не? Мынанча каранча службаларды кыйнап атасыңар. Оштоодо. Киргизбей койсом эмне кыласыңар азыр бар кетти. Отургула да тура түшүнгүлө да. Жыргап жүрөсүңөр элди. Токтом чыгарып берет алармы? Нокта тоспой да. Кандай жол болсо да киргизбей келет. Муза балдар турса туркатка бар. Анан кийин гектапага бар. Андан кийин кыргызбакка алынабыз. Качы бүт барды киргизип калаганда жүрүп аткан. Каяка барасыңар? Каяка барасыңар? Айнураш, дегенде. Каяка кетип атасыңар? Отурбайсыңар, үйдө отурбайсыңар. Карантин болбосо каякта жүрөсүңөр өзүңөр. Эмне кыласыз? Чыгып бар, карагылачы. Кыргызстанда майрам болгондо жүрөсүңөр көчөдө. Карантин жабып кылбадык, отурбайсыңар үйүңөрдө. Мына карачы, бүт бар температурасы жок адамдар жүрөт, бири-бирине чуктуруп. Канча деген адам уже оорулар чыгып атат. Отургула да бири-бирине айтып. Кыйнап туттуңар болду өздөрү. Барды буяка киргизбейли шаарга, токтотобуз азыр. Бүгүн эскертип, бүгүндөн баштап киргизбейсиңер. Бардын айтып кеткиле кетип атып, жол жакпайт. Şardan çıkan ayağımızda çok mu? Жок. Тура түшүнгүлө балдар. Эсеп. Сага түшүндүрүп айттымы? Чыксаң кайра кирбейсиң. Бүт сайттан карабайсыз, бүттүгүнө чыгарды го. Нокаттан шаарга киргизбейбиз. Азыр болду, бүгүндөн тапшырма кетти да өзү. Жесткий, азыр карантин калабыз Кыргызстан боюнча. Шунуңар да, ошон үчүн ким каерде болсо ошо үйүндө отуруш керек, иштегендер мисалы Ош шаарында иштеп, Ошто туруш керек да. Азыр кырдаал бир 15 күн чыдасак чыгып кетебиз. Макулбу? Көңүлүм, таанышым мындай дей берип, адамдар сезбейт. Кырдаал оор. Мына биз боор ачып атып, бизге боор ачып турган адам болбойт. Ошон үчүн жесткий тапшырма сизде. Бирин дагы шаарга киргизбейт. Аяктан келсе ошол жерде калабыз. Бүт шаарда сцепление калгыла. Oturup patronlu maşınlarda koygular, şardan gündüz atıkan yerine jostkı kalmak durup, şardan işlediğimiz 5 saat arka kapsırdık. Bakın bu, şardan gireveçi az kança cebine koyular. Abi aldı kedi veriyor. Vardı kendine dayanlarına vardı görelim. Bu da sarı koy. Oyun da aldıktan kadar falaklar Vardığımız durur, dirçemi birbirimizi urmaktan sıyınlar, işleyelim. Vardığımız işleyelim. Bakın. Azı bu жерде түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз. Обратно кайтканымды бияка өтөсүң кайра киргизбейсиң деп. Машиналарды өткөзгүлө эми Жок, бул жака бардыгын өткөзүп атабыз. Анан билгенин түшүндүрүп атабыз. Жестко иштеттик. Шаардын ичинде баштап келип кеттик. Шиниксиз болмойт. Отурбай качан демек карантинде. Гер аята баштап калдыңыз. Ойногондон туршабы булар бар.
Блокпосттарды қойғыларынан. Азыр басып тұрып, жөскө қарап. Шардан çıkkandan kara şara girgizilmek. Uçaklar bu yakta olsa kayra kaybılmaz. Bak yaka girdiyse bak yaka çıkar. Ama benim bunu uçak yaka kayra girmez. Şardan çıkkandan kayra şara kaçmaydı mı? Ya şardan çıkkandan kayra şara kaçmayısınlar. Hey! Oradan çıkarak kara kayıt girmeysin ya şarkı. O zapret. Bir daha başına ana tanışız, konuyor, yani tanış bilesiniz, girgizbeyimiz. Bugünden başka zor. Çıkargılar hayra, girgizbeyiz de eskettik orada. Ayta da oldu sen, ha? Kaç orası var ya? Hayra, girmeysiniz. Bakın, yumurta oturmasın, ne olatasın, başka çok güzel soru götürüyorsun. Karantin kaldı, yumurta oturmayasın abi, şarapta. Hazırım var, hayır. Bak, girmeysin aslında. Hayra giremez. Hayra giresin mi? Hayra giremez. Hayra kuramaz. Güzel çıktı. Selamünaleyküm beyefendi. Şardakiler geçsek kulağı. Oturgular üyü gördü. Neresi oldu böyle de? Saçakında bir esket oldu. Üyde karantinde girgili oturgular, çıkmağlar, esketi teraslarımızda. Bravo. Bağırdılar, baytıklar. Ulan benim balamı başmış tükür balamı reanimattede. Kankalar bak buna balağını hak etip attım bile. Hazır bıraç geletem, sabırlılar. Biroq biz 2 günden beri өлkө боюнча ЧС кирди, өзгөчө кырдаалдар кирди, үйдө отургула, карантинге алгыла, өзү Yani o ata beni Уксаңыздар, сиз азыр врач келет эми, эркинде тепловизор менен өткөзөт шаарга келсе. Эми чынын айтышыбыз керек туугандар. Акал оор ошто көбөйүп атат, саат сайын көбөйүп атат. Мына карачы жүрөсүңөр, чөтөккө колду салып туугандар, saat sayın göğe başladı şu. Bol boyutlarda el sezbey toplağı. Ötede cürösün var, toyda cürgönde cılgar. Kaysı işte, kaysı yerde işteyiz. Ha? Ayarda? Çıkarmacılık borborlar iştemet, men bardığını yaptım. Şaardın içindekilerge bıcalat bol boğulu. İşler jağıldı bardı. Dejur stoda bol boğulu. Jetekçiler dejur bolat boldu, men aytты degin. Barıp jatkıla uyum orada. Tura düşüngüler mi? Talap şunda. Tura düşüngüler de. Biz cırgağalarımızdan jakkanımız yok. Kaçan şunu jaktı. Kağa get otasınlar sizler. Ne biliyorsun? Onda turup turup ola çıkar. Tura düşüngüler. Batırın mı lan? Satürnlüklerge birin jana süyleme göre eskettiler. Oşarına geletken bolsanızlar, jonunuzdan kaçtan oşarını meri Bizlerle kopmayızlar diyorlar. Ben ondan çek koyamayız.